Belai na hambai, seorang tini parti IPF tini unggai, kaisa press meet kaina ni tanggai tanggo, press meet tinta bisanya tu jeng press meet kainai, kaisa hangkai, tini Bamfront baca lokjak edisi proseson 2020 ni Mei 17 tarik moni Mei baikha, hiaba coronavirus no tuyui lockdown dok ngui tangmani bagai election ngui manlia abani bagai rajyapal boniyago khamatana mana harka tai administrator sangkha borongna jikerawno phiaba edisi ni bisingo je salogoi tangjak zonal development committee tai sub zonal development committee a committee ro thangnai je sarkar borok chalok langmani phiaba a committee ni mayor already paikha abono toi jeng tini no administrator ni thaniwo memorandum rekha tini party taraf theke jate khlaiye kasam committee rokno subaiye katal committee গঠন খাইনান bagai utuk nanani bagai tabuk ajagabo je committee chongjakha a committee rogo sengnukha kasam MLA rok kasam MDC rok tai kasam BSC chairman rokno rismise borok zonal development committee sub zonal development committee khaja jehitu borok already jotana pai thangbai kabong mayor abon bakai dati khlaiye officially zonal development committee tai sub zonal development committee khajaknani ungthong abono teiya kaiseng already administrator no janogei rekha ebong tini median bisingti bo ok saklai jago rajyapal ni je proseson tabuk je jike raunari chalogei tongmani a proseson ni ক্ষমতানো মাননানি বাগৈ কিছু political party ni leadership বা কিছু NGO সংগঠন ni leadership borok rajyapal no memorandum rekha jate edisi proseson borok ni yago rejaknani ungtung hunai phiaba chenglugo chini সংবিধান ni 6 schedule ni provision paragraph 16 tai subpara 2 norek saboi rajyapal অক্ষমতানো নাবো এবং administrator সঙ্গে একই প্রশাসন চালক জাগো फिर जे NGO संस्था रक है कब जे political party नि leaders रक अब है क्या बरक न से अक्षमता रेडी एडिसी चालक नहीं माने अब संविधानी माने संविधान ने राइट न रखवाई संपूर्ण चाया एवं अब है क्या साने माया राज्यपाल नि शासन कोनो व्यक्ति न शासन क्षमता जग्या बंगथुम political person उंगथुम NGO नि कोनो person उंगथुम व्यक्ति कोनो कैसा सोसाइटी नि बा व्यक्ति अब है के चिन पार्टी तरफ थे सानानि मुचुकमानि के जे अब है सानै तंगने र बर टोटली रूल्स सिया संविधान नि रूल्स न सिया अबन बगिनो बर व्यक्ति बनियागो सेरेजाकना नंथौ बनियागो सेरेजाकना नंथौ आनो सेरेजाकना नंथौ नै बाक्सा अक्षमता सानै तंगनो जोंहाय व्यक्ति स्ट्रंगली कन्डेम खायो एबो निश्चय अब अनकन्स्टिट्यूशनल कैसा प्रोपेगेंडा नै जों वानसो ते कैसा पॉइंट हिगाके अब जे चिनि 6 schedule no chalok nani bagai ba in charge hisabe chongnani bagai jeng lai thangjak saldogo je tribal welfare department no nai tongnai joto 6 schedule elaka gana abhai rajyani minister borong no in charge hisabe chongjago specially minister in charge to ADC affairs abo ngimano north east ni kubni rajyara अब है कि न चिने 6 schedule ने paragraph 14 subpara 3 आजागावो सही के साजक तंगो खरकचा कैबिनेट मिनिस्टर न टीटी एडीसी न नाइकल न निबागै इंचार्ज हिसाबै दायित्व रजागै चालक जागो जेमन जों आसाम नि 6 schedule मिजोराम नि 6 schedule मेघालय नि 6 schedule आजागारावो नाइखाय स्पेशली ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर न माने मिनिस्टर इन चार्ज टू एडीसी अफेयर्स नै आ दफ्तर एके अन्नाय कैसा बारजा बक जागो जों अवनति थानाय 14 तारिख मे मास 14 राज्यपाल नि थानि मेमोरेंडम रेखा तिनो अजगाबो 6 schedule तंगो टीटीए एडीसी नै आ टीटीए एडीसी ने चालक नै बागै ओवरऑल चिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बनो नोडल मिनिस्टर हिसाबै नायकरै तंगो बनो बिनि पोर्टफोलियो बागजाक रै आजागाव सुदु ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट tai forest department नै सिमिसे रजाक
Ajagat te kaisa juk khlaina ni nango abo kai in charge to TTADC affairs nei renan nangmani phiaba bini portfolio bagjak thani kharini bagai jeng saka jehetu honorable tribal welfare minister Mebar Kumar Jamatia bono nodal minister hisabe additional nai tango bebak na bini yaktinga functioning ui tango phiaba chini office ni je rules na ruk sawai akoi gazette notification na nangmani aboro roi jeng governor na saka o rules mate paragraph 14 te subpara 3 mate jehetu ajagao sijak no sai kai angkisa pori khundrawana in allocating the business of the government of the state among his minister the governor may place one of his minister especially in charge of the welfare of the autonomous district and autonomous region in the state nei ojaga je sajak tongmani o rule charuk sawi jeng 14 tarigo chini governor na rekha memorandum batabo jono chini a memorandum brahmane razama jang naisingui tongo tai jeng biswas tongo jehetu 6 schedule na ruk sawi komuni jaga ragobo tribal welfare minister no minister in charge to ADC affairs ni rajak ma hai tin ojaga bo rajak nani ingthong tin ojaga administrator sangkha jigara no abo kahangkok abo bini paragraph 16 chapter 2 tongma heki bo sangkha kintu ADC affairs ni kharcha cabinet minister no in charge chongna nangmani abo bo chongjak tong nai chang hai na hai chang humble request khaino ini governor no tai o media ni gisingtui jeng okong sanani musungo jeta rules tongui tongo a rules mate no initiative najak thong jot ADC salok obonotini jeng press meet khemani all mission